kalau ini reservation policy, anda tak kerja biang, jom sama macam itu pasti. That is the main point number one. Hari kan number two, kaya ka bengi stress. Katkum ka office memorandum 1972. Tapi puri yang tu, asyai hakadar. Bhah, laong ba, according to Article 16, Clause 4, right? According to the inadequacy of representation of these communities, Yubumut Khasi, Jaiñtia, Garo. Article 16, Clause 4, ka claim karo ye ka ratio ni proportion ka population. Namara rang ni kren ka population. In terms of population, haka HSPDP shim yo. Ring shim ba ka Article 16, Clause 4 ka kren shai kara. But inadequacy of representation. Baling isya ni bang hai kato bataw ba hagitu ole singa abano hakatu ipor ba shwa ba ka Meghalaya kanyo ega full fledged state ina abano ba buon ki employee jong ki government offices kimde ki khasi marla gujing yu jingai gajing shampang gajing start jong ki leader jong ki ba hagitu ipor ki sabarra 40% nam ta khasi Jaiñtia Garo ringing yung pemerintah pada nomor kapur kalau yang step kita nak pas nang wisdom kita buat pelat hajar bagi baca nomor tu yang ship ini 40% plus 40% kan lebih 80% in order of merit habis yang kam in order of merit ratio ke reservation in order of 40 plus 40 80% in order of merit habis di bagi kam baca dah kabaklam no shiliang ni tiak shiliang hakbe dei bat kiwi ki jet beri udah sing lam nong namar hang tu hingi i ko 5% and 50% kadon pat nam kiwi pa pi beling akan kumta pi ladangi pun ki ya kani ka reservation policy yo ba ka atrak ya tu judgment juga Indra Swami but government versus government of India 1992 hang tu ngi ba ka government of India ka ai ka 50% Amar tak tahu ni sokya ya ni, mo, mungkin tak kata ni kalau pun Article 14 equality. Amar tak tahu ni orang ban penhe ni ban perit ni yang 40 in order of merit. Kita di ni semua. Amar tak kajar tak 50% mana benci mungkin bakli. Amar kali HSPDP you are very clear. 40 plus 40 is 80% and in order of merit. Number 2 harwedi but reservation of district yung 80% ringing yung 90% HKOM hang to 1976 ang wala HKOM yang digasan ni waktu loong bangi mga ban pinya kaju ka reservation 40-40 for state but ka district hang to ladan kitnya bong it cannot be strictly adhered yang ketika 40-40 hapo district kumbah state nomor lang yung 90% nang buka employment hapo district level nomor kan kalau non transferable job pi nomor lang ipan 90% hapo ke district lang Khasi Jaiñtia lang di Garo Hills kabalai harap di bat kani ka puli puthi academic career hamiro UI akan wancu kabalai kan wancu tu ke process of career forward ngang UI tu ke process of career forward kasih ba lagi mana ban pandam carry forward. Pi kalau juja, kadang kalap sekilai senam. Kalau kalap sekilai don ki sama giba puli giba up, ni sekilai apa sekilai tapi mereka. Ini kita nak waiting list yang apply senam. Ada yang lain senam ke custom ke Katkum ke software kasih tapi ko 27 plus 5. Ni kalau like apa? Kita mau like apa? Kita akan show. Nomor yang aku tu like senam. Tidak mahu orang yang mah kami dia menang tu. Sini kita apa? Sudah ada pun English kita point. Itu proses. Itu proses of carry forward kami menang. Kita stop lagi. Kalau kita kipas maki yang kampun tapi kita kami ni pas juga kampun tapi juga kami ban carry forward. Maka ni kan warna macamnya ada efficiency juga bagi government sectors. Number 4, yang lain, ya percentage of qualification
for further studies nam taki Garo golong na kajang nam taki Khasi Jaiñtia lo kajang nama kata hang tu li amba kideban pinsange e katu bakin chi menol of mer ti da fi ong doktor taki dol en ka kanit ka technical gudong ka GE dan re week ban kampat ha government quota kampat don gitu exam ti tirma kata ka kideban sim be menol of mer kin penkut nak itu research na of academic career tu kata dia ba ka phang nang ta dia saga kaba khadu golong ba ni la kerpat yang expect committee la kun bahkan sim ya kan ila ba ngapalong ka bakhia ma bahkan nungdan bahkan nunggu kajing phe ni kajing phe sutu hane ampai hapren jing kum ha jepri imlang sa maka ni golong beri critical issue nomor tarangim kwa pakai ba sebab ni request ki bikin sim ka rai ka beri biang ka kanu manra ya kanu kajing ya susi ni kata kajing benar suji mul hani ba ampai kita ini representation bang ni ai habis di expert committee